le me falte chane lak lo lo ma cheu chum chum peda kan kalanga chumi ma chon anwa dora kan kalang thangla ma tang kal don chon helai pheitu ri nia chuan mission veng rota chu khak tur ani amai ron chu school pui ko na tangin connecting CMTM me pon nu dora kan kal phei khon don helama phei hian ania republic rota kan pheyanga chuan kan tlan phei zelanga kong changla ma royal custom bullet house na bi ko ma kong thangla ma dingla ma tlan phei dingla ma son motul ti lian pui na lo in taranga solaya son in fakalanga connecting te block kat te khata son an he so em ya anti thei vekani chuan chonin ta son kan kal phota hian connecting CM tur te hi kan da koi photani mo hian kan da koya kan da zo huna hianin opeda lama kan chu khadon ani e chuan puanu hna chon connecting siam ngai apuk siam ngai chu kan han da lu ta anin khoi mai theini ri love atia talo lo ha top aya ti khanin khula ya opeda kal kan ngai thawa kan te hian school pi ko na kan chok pheya lai hianin loma in field showroom kil sira hin lu thang na amani ushiki ma in rota hen ta hin lu thang na ma ta kan lu thata kan tlan thata ni mo hedrang hianin marlam tang kal du tang khan ol sam em ta hin thang ma ro su ta hi chhojong na tlan thei mi lo ni chhojong na tlan thei ma se ni tlan phan lo ni mo teng jong chon teng a hianin kan tlan thata hian kan chuk thajela chuan mission veng ro ta ka khulai kun kan thling thata ni ong hi chaklama tang ron chuk thla ki tilai taxi din na lam ki mission veng bekin bula tang ron chuk thla khani ta chuan thangla ma hian khu ta mission veng kan thang na chuan ta hian city hospital man aizol hospital ri khama ta kan tlan phei char charanga ti hian kan phei char don ni mo helama hian chuan kan tlan phei zelanga kong thanglama opeda kha chu lo om heu to mai doni amai ro chu kan lo shen lo pal takin ako hate po hi hianin kan han tilang thui ve reng kan han tilang phei vega hian ako hi zaw lo wang hianin kan chaklu tuk te kha teng kha arem lem lo wa mong marin kan tlan pheya afala to lo ni trang hian mo pheyanga ta hian an ni hianin lir thei chaina se sang mei ba ka original part engine part R15 V3 te R15 V3 cover te le Aerox cover te Xpulse chaina te bike off road bike body kit te an nei ni mo ila hianin kan thleng phei trepa ani hianin aizola chonin lir thei chaina pa ta hi an nei ki me me in original pa ta po dilarina nei lo chon helai hen kan vala bera video hi kan on siamanga min leizo khal vekanga siam na tur kan nei lawang ti chu khala ko mai amaro chu tiang chu thleng lo turanga ing thian obita opeda enterprise ti lo om ko me uma racing RCB an zor bokani ani hi ma na tang to don rom em mai karte pan zor lai tang to in shekani ne hey cowboy styling obeda kan oma chuan until nei ho hi kanon tilang dona ai kan kalna chan chu kan dor berani ta obeda hi kan soi renga kan customer tele kan subscriber ten obeda la mulo inom ta kin hei hela hi nei tunu oma chu ani nen hian kan tho ho na tha em man ni hian pat min non thon phaya workshop ate hian kan lo vo khoma tin anni hi unfair bokani khoi thei lo le engemo angchi han ris le angchi khateng kha an du mi alawa ti chuanin an khoi thei lo angchi hi chu eme fan ne na vakal ro an te ti khan an non thon phei me ya kai ni pon crash ga te chu obeda lo wa fitir te wa te kan te ti khan kanin pol nong no kan ni hi car tep te an zor la ya tang to in ria lo in dor to kan nia car tep in fit nemo khateng kha ni a chuan hei oil tha chi sang an neya Castrol company British oil tha chuan motul hengte po French oil thalu tuk kanita German oil tha mo Japanese oil thalu tuk hei yamalup te hengte hian kola anni hianin duplicate an zuar ngai lawa original vek oil duplicate hela hian muturam lo ni mo Delhi oil lang chi kan ti khate ang chi oil duplicate ta ka muturam lawa chuan hela hian a cheina tam tak oma chuan brake oil a te ei chain liu pa te po original vek hela hian an kola heng hi aizola chonin athi tlom pol an ni hrim maya chuan khila makhen nakina Aerox ti chakna ang chi a roller te torque spring te khang te kha kan la ron tilanga chon tunla ya tangka mai hei ro sun hoya ta na tha mai hagar kha an nei bokani ta hen hagar hi heng ho hi universal ania du bai ka avo theya han siam rem hret avo thei khang kha ani hloma chon abi ka man dur te po hi an nei nu la hei engte po KTM manita lai thakop maya chuanin hei spray te pon neya he lama hen kan kal lenga ani hi Yamaha pata thian chuanin Yamaha ina an nei lo hi kolki man tum hrimma chuan chuanin an ni hian an nei ki me ma chuan hei handlebar off road du tan le thlungun deuh tan po khan a koi har chi thlengin an nei veka koi haratanga koi ma thlengin an nei vekani mo chuan RCB hi an ni hi dealer an nia ta hianin RCB hi a lei chhuwa theya RCB thatak tak an nei ke ni pon Aerox sa kan vo kha suspension thatak tak an neya chuan heng ho hi brake master cylinder tiang reng vela kha ani ta ni chuan side glass te po an neya chu tiang chu ni a chuan accessory se sang hei quality thatak tak mai an neya heng ho te po grip
เตไปโฮสไพป์เฮติยงโฮสไพป์เตไปฮิจูอัฐัดนะค่ะกันสวยโตค่ะอัปปางายโฮฮิจูเตียกันนั้นเมรัวลคานินเบรกอินนารนินปั๊มเจียคานินอัปไปปะค่ะปัวร์ชินะจู่ๆนินเบรกสักตัวรังคัน 100% ค่ะนะโถเตียเราตาจู่ๆเฮติยงอังstill brake โทว่าเห็นส่วนเอาอมเวโลเบรกคันเมติละอันนี้นางคัน 100% คัน PSI เป็ดชกปุ๊บปะค่ะนินa break mana ti nuama a break ati chak bokani ti kha kan soitel duwa chon heng te po plug wear ania heng hi a sen satlia a cheina satli ani lawa heng ho hi a tha mai ni silencer sa ina a de pun a cheve lawa chuting chuni hei review tur glove chi sang nen fog light te po met dog te chi sang an nei chu hei hi heng ho hi kan ti lan vek don chonin kan video thui lu tu kan ti kha kan lawa kanon ti thuak don ani chuan helama hianin helmet ta oma hei hi helmet te po hi aizola chuan an ni hi ti tlom pol an nia quality thate deu mai om teu mai heng hi hei chi sang oma helmet half face all sam si lian si lo du tan te a lian deu du dan te po khanin chi sang kha oma chuan helama hianin riding jacket heng hi apoi mo ma right tan chuan in lak pa na le nge monan ani lowa han tluk pal khan hei elbow guard te a om feka heng hi a tha mai ni ti kha kan seitel do heng hi man tlom tak takin an zuara a lei thei vekani aizola meron chhop chho saka kan lom tak zet chuan hei RCB heng hi hei keini pon kan vua hei hi kan in sir lo khop maya rebound te preload te khang zong kha a thok tha a uak tha mai ni mo chuan hei po RCB fok hei hi kan nu mu ka hlau ania ma se hei voina hena mu don ta ni hei hi a tha ka ti khop maya lamai da sin ka sangli ani chuan hei hianin a fok oil si la hi amilem lo ka hrelowa amilem chu kala chiang bik lo hei hi amalama mana cha kom hle mai triple claim pa nga ya khan avo top thei ani mo ka hre chiang vak bik lo amaro chu RCB company chu company chiani lowa company larania a tha ti kha lo she top mai ro chuan hei hi tuna kan vo kha niam heng hi singthum sangkha jasari hei hi kan vo kha nia hei hi a tha khop maya preload te rebound zong kha engkim maya kha du thu samin a tha mai ni ti kha kan soitel du ni chuan tlema man tlom deuh hlek du tan po heng te po hi oma heng te po hi a tha maya chuan heng hi min lo puilok lo te hei hi eng RT food dress assembly ati nun na kha race na tel ho ta na man chi kha ni ta heng hi plug and play top avo top thei ve kan heng hi chuan Yamaha pat kha kan mu du karinga Yamaha nei kha kan tama Yamaha pat lama so lama angko langa ta hian enge han lak du hei hi chuan min ron zo na sat thin off road tanki te off road tho thil kha khoi mi ngein lei thin in ti kha helai obeda dora tange hian kan lei thin ani chuan aizola chuan atlom bera kha rong chi sang an nei heng te po hi off road ta na man chi ni ta off road headlight ania headlight lok pui le lian pui kan vo khan off road na chuan arita nok thina hetiang ang headlight teru te hi kan mang thin chuan hei front fender kan tiamat gat sang sirdia kina ati boilo na tur khan vo du kan ompon avo theya heng howi engzang heng hi chu or heng hi anung zoom ati off road tu khani ta chu tiang nga chu ni dor hi an boi khop maya hei customer tenen anin vlog pol noi mai ni chuan hei hi CRF tel khopui chunga tlan du tan backlight indicator light avo theya khang kha angai ve ni mo chuan helai hian nal le tha mai a om boka hei hi Expulse True 10 front fender ania amoi khop mai hei hi a quality po tha a thlep lut vek thei heta ken hnuaya po mo chu tiang anga tha chun hei engzang zaria somnga Expulse avo theya 200 avo thei plug and play top hi vo chho top thei hero ho that vele ne mem chu thil hi modify wak ngai lo hian han vo thlop thei hian anon siam zela chu kan du na la ya nia chuan hei aman tlom vele do hlek tho te po du tan heng te hi a om ve tho bokani ti kha kan soitel le du bokani chu maro chu
a quality hi a chelo a plastic ho hi heng off road thil ho off road material ho ren nga chu a quality hi a chelo ani ti kha ne kan seitel do chuan o ta hian expulse wheel rim kai sa vek kha haya hnung le ama kai chop tir ngai lo khan oma sangthum zare som ni nia ama hi chuan hei hi sangthum za somli kai chop tira kha tenga boya kon ta hian spacer te bearing te engkim maron om sa veka ti hian lei top thei vo top thei ni a tha em em ani chuan aerox ke alloy te a chedu em em kan boya hnung helai hi a kau thina a ri tuk tuk thina heng aerox te po original an lo nei vekani heng hi a om vekani R15 te po ma hei hi kan request a ke manin kol ram te u kan tia dealer hianin patan nei that view rol hianin lir thei Yamaha lir thei hi tamlu tuka pa thi an supply ne lo ni chuan chon nang ni tal hian lo nei ula kan na te sot phanga kan te kan request a hlep che chung chung pon ti hian min kol sak sang rama kan na ol samnan kan lom tak je je ta chuan bikers te po kha lom thu sei mol mol turin ni ti kha kan soitel ani chu helmet te hi chu kan review nual to a heng ho hi chu IG a an mani ya khanin ei screen a heng karon danga IG page kha chuan a link ka kha aron da thei chuan description na karon da bokanga in lova follow chur churanga in lova DM anga ti khan in lova zot mei don ani aman heng zong zong kan soi kim vek don chuanin video thui lu tuk dona chuan hela hian MX lama tuimi tan hei hi ka helmet ka dream helmet tania hei hi chingthum sanga akalara zir hian adang em hei hi manai nang veka chuan hei helmet hei po KYT du tan te po a oma chuan KYT eng jang e hei po hi sangre zanga ti vela nyang aman za ta hi a soi vek theilo a model sang sang kha oma kan soi vek non chuanin detail de wa kan ti don chuan kan in la seng lo ang ti kha ka hlawa chuan nei kan war mai SMK te po a oma heng te po hi aman to lo apa ngai thasi a chuan Mizoram kan hmuwa chuan a tha em ani chuan helama hian Yamaha genuine part le bootvel kan en le don ani right tho tan khan ten bek kan tian hnung a tia han a bor vak ngai lo khan heng te tingkia da mai thei ta hen magnet a oma tingkia khan ti hanan bel thopa chuan waterproof vek ania hei chi sang sang a oma a lian na te chuan lukhum te po om hei hairstyle chia ven nan hei hi enge side chuan hei hi asira tia ban lian top chi khani boka heng po waterproof vek ania a tha em mai ni heng ho hi zin la tak tak zin tan chu hei hi an or khop maya Himalayan vela te in me bike cheinan po top box an te me kha heng hi a tha em mai ni mo tuna Ladakh vel te pheju kal do ni le heng hi kan pai nge yangai ti kha kan soitel du ni he yang sa man nge sang ruk zanga 45 liters zanga ali tara zirin heng te po hi adang lamani sacheng du kan om chon hei ate te po hi heng te po hi rok sa vo thilu mu avat thawi heng te po hi bike ka vo ringot lovin mo rok sa te po vo tai la chon ten bek te po hi cute deu awmani hi lian lo te kan bike ka man turang chi chuan hei hi rider ho te chu ipte haneng lo te har thina ta hian bag wallet te phone te ti khan ada mai theya heng te po hi a tha em a hei hi a MRP hi sang khat le som ko ania ala discount thei set karing chuan adventure hei touring heng lo ania chuan hela hian exhaust hi hei chu temina spot ta dewa hei Expulse 210 danglam Expulse 210 hi lo om to ni hi siam chop fang ngai lo in Expulse 210 chuan 200 ti te ni re fumi hi chu kan thiat lar to ani kha Expulse tan liu lewa siam ti meng mo khatiang kha ni ta chuan tun hen leovin si ka mang meka nei hi keima chuan ka du to khop mai chuan but hi chi sang sang om thina tlan extreme lu tuk lo tan chuan heng te po hi atok chawni heng hi ti hianin jeans ke kor chunga jeans ke kor ne na ti thaya office kalna po aman mai thaya chuan riding boot that big na chu heng lai hi boot pa ngai chu azoi lu tuka ka kerek hi ka ti dik lo to a bike ka kan tlu khan kerek hi a chedu em maya chuan chon joints te kau du em maya khatiang ve nan khan boot riding boot rim shima hi bun thei chuan a tha falco na kal thin doctor hote tan po khan heng hi tok don wata fan pui thei vekani sangriat le zakwa som ko pakwa heng te po amoi khop mai hei heng te hi mo hei thir heng hi kan tleng pal po kan ke anat lo na tura veng tu khan ta heng te hi a simple khop mai heng te po hi in khom nan po bunila tu manan shedon lo ani tup lem lo ani amai ro chu adot lemi te hi chu keini ho bun chi khani ta hei sing thum apaim
เนตจารีซาปุยสเปกะไรตักตักงายจนเฮลายาอมหุนัทลมวงตะกะวะเลยไม่ค่ะอะหิมมันนี่เฮงไตจุสตอกกะหารานี่อามันตะอุทำเวบ็อกซี่สกูติเซคันด์ฮันค่ะเลยได้เทนี่นี่ปนเฮงฮิจูอินสตอลเมนต์เต็นกันตัวจางกันในโจกันนี่นุปุยตะเชียดลวินอามันกันสวยโตมาเตียงเวลจูนี่เฮฮิคิวคอบไม่บอกกะฮินัมเบอร์จังที่ยันอติไตนาออกมา 42 van number 43. เฮงฮิตอกคอบไม่ให้ปอจินส์เกกอร์จุงอติทยาหิมมันนี่มอชวนเฮบูธิการินภาคบากินอัตถาเฮบูธิอัตโลมาสิงห์กายเลวะสิงขัดสังรุกจังานียอัลไพน์สตาร์ฮีกัดูวิวรัวขานินเฮิมโลมุมาไซละชูเฮิกันเลยไม่ได้มามาซื้อฮิอักลาสอักวอลิติสังนาเลทิลโลลาร์โตนาฮิจูอับเรนกันเลยเตลกันตีรัวเฮียนอักวอลิติฮิจูเราชัดเงี้ยฮิอัตโตคบไม่ก็ที่ไม่ใช่ไรทินแต่กันอมันนี่เพจวันนี้เละมีปัตตานโปเบกินอาร์ตันชวนินหันสบเชียนไม่จูฮาร์เวตักตัวนี้บูทีอาเซคันหันินบุลกัตนะเซคันหันข้าสังเรียดเวลิงกันเลยนี่เทียนเตตาค่ะจู่ๆก็ไรปุยงารังนักกุมเงี้ยมจัดก็ไรปุยนัวเฮียงฮิกันเลยเวทีเจ้านี่จู่ๆอันนี้ไว้เล็กขัดบุลตันทุดเตไว้เล็กขัดจังการทุดตุ่มเตฮีอัชเลมเหล่าตีค่ะเนี่ยหันเชฟชิมไตละชวนฮิอินรอมมีขนาดเอ็นเจียงลูกของเฮบูทีอัฐดอนเฮงเขาบูที่ waterproof กันเนี่ยอุลุกังไงนี่ตุยกันหันได้ปุยช่วงกันตีหูตัวเพจนอาราวฮาร์เรมยที่เฮียนินอยู่ที่อุปาเตอติดานเอ็นกอลดานะคะเราเนี่ยนักกันคลิปชดนี่อติดานะคะเอ็นเวกไทยเฮียอัฐลุตุกเฮบูที่มอเลเวอร์เอ็นสิไปบุญเนี่ยนะหลานงดที่ฟูมีอะไรเนี่ยหิมเหล่าให้โจนเตะเซฟมันนี่ชวนที่ไรเขียนฟูลสูตรอมบกะคิงฮอกี้เฮงฮีอัฐานี่เจ้าเราอัฐาที่จูเลยพากันเตรียมเดี๋ยวเล็กมีเจ้าใบกระสาปเลยพาตักส่วนอมรัวลินปอยสันอุยทีนะเฮงแต่ฮีอัฐามาคุณภาพท่ามอเตอร์จีพีอันหักอังจีขัดเตียงอังจีปุยเต็งเตะค่ะเฮงเห็นอันนี้ลมินกระเสียเฮงที่ฮีท่าอัฐาเลยโดนนี่ละจูตู้ตักขันนี่วางินเฮตียงsecond hand riding suit ถ้าตักตั้งไม่มีรอนชอบชัวสักปกะค่ะลมถูกันสิลนั่นแหละดูนี่ลมถูใส่หมดลังเฮ้ละมาเฮียนเกตียมปัดที่นวลเฮ้ Royal Enfield ต่อบกะฟิลเตอร์ที่ original อปุยโมมาฟิลเตอร์ที่ original มันสามชาชวนให้เฮงแต่ปนเนี้ยเฮ้ GT air filter ข้างแต่ปกะอปุยโมเตลนี่ชวนอันนี้พอเห็นให้ KTM race ball เห็นแต่ที่บัจจัสเนี่ยในมิลกันที่มิลกันจงวักมิลกันวักง่ายเลยนั่นนี่เห็นที่เห็น original โลนี่ยิ่งให้กันว่าหันเสียหายเตะเลยเนี่ยถ้าครบไหม plus plate original นั่นในบอกว่าให้ยังให้มอให้เอาวัตถุวิให้พอฮิตรอให้อาเซียครบไหมยังจะมันเงี้ยสังลีจะทุ่มนังรู้ถ้าลุตุกเบรกจักขี้ท่าอากอนฟีไทยมั่วเบรกจักแล้วว่ากันมันชวนอากอนฟีไทยแล้วเองแต่พอให้คลัสเพลทมาสเตอร์ซิลินเดอร์เตเนี่ยชวนให้เกติมให้ฟูดเดรสที่เวลมั่วชวนให้บล็อกมีฮัสเวอร์น่าเวลขานี้ชวนแอร์ฟิลเตอร์ให้พอคุณภาพออริจินัลที่มันสามารถชาติที่ชินนั่นใช่ไหมจูแอร์คำขบมูลคันสโลรันนิ่งสังเตเอนจินกันหันดาวน์เสียวูตาฟักอังจีตะคาเซียมชีนะออริจินัลพาร์ทที่เกี่ยวกับมังนัสกัลลีที่เสียมาเห็นออริจินัลพาร์ทกับมันนัสตะวังเฮียนปานมันอาโปเฮียนอันนี้เสียงนัสเวทินเฮงเตฮีเฮงฮียามาฮ่าพาร์ทฟิกันนี่เฮงฮีโมเอร็อกสเพย์จูอะคอเวอร์ฮีดีลเลอร์ฮีอันนี้นั่นอินจันเลวชีนะหันนักวอลจัดไม่เตะชวนให้ฮิสโปเก็ตตันนี่เรามาให้ฮิโรลันสโปเก็ตเตโรลันสโปเก็ตที่อัตราเจนชิมมาจนโรลันเฮียนช้านี่เฮงฮีตัวน่าชวนนี่เกี่ยมันนี่มิโซรัมอามิเล่เมมาคตินะฉันนะจูกงสุกโซหันตานเฮียนฟันเวซุงแล้วว่าเจนฮิเลียนใช่เมย์จู่เจนอัดจัสมุนเตะง่ายแล้วว่าคาโรลันเจนกันทันทราวทินนะฉันนะจูนี่ชวนเอ็กซ์พัลส์ป
pa ta oma balancer ti te oma center bushing te oma chuan hei expulse pocket set khang jong te kha veka chuan ta hianin ei expulse pa thi an nei ve no ani he ta po mo chuan an mani hianin servicing an nei ngala hei hi ei expulse pa ti hian clutch plate ti te a vek hela hian mo hei hi zoom le expulse an kol deuh ber ri ni chu zoom 110 tro zoom 164 kha zoom 160 visor vo du tan khanin awang mi alo ania visor te chon a clutch te po hi amil pui kha kan zong zelanga ani ne na tang kophian clutch upgrade dan te po khana kina zoom 160 te po kha atam huna jon clutch te kan modify anga a khur ti re nan an modify te po kan tumanga hei heng te po triple claim ania hi hero expulse triple claim ani chon helama hian pat ray cover bagman touring seat ania ei cover hrim chu ray te aerox ray le aerox hi an nga em a chuan mt om boka chuan suzuki lam chu bagman chu body cover do bagman le aerox le ray hi atamani chuan hi aerox inner draw hei te po abal duwa hi chedu em ya in tau hlek hian in lo soi koya thak kha atowak lo boka aerox cover hi karina in ataw lo a karina in a che har reu chuan hi enge mt r15 chuan cable te po hi hei chi sang oma extender cable helam hi boiron late extender cable te chuan re hi a chedu speed meter cable te po hi original an lo neya original cable hi chu outer te hi chhum ve mai lowa atlo ani chuan aerox acc cable te r15 hei a vek hela hian r15 ho kha chu a vek ti to pang chuan r15 a pu a block te vva rocker te camshaft bearing zong kha hela hian an nei veka chu ke ni pon kan walak berani yamaha vocal do ni la hun rei tak fa se na nga ya kha ai khan chon helai na ya anni hianin tikhanin deliver an ron tir maya deliver man te kha chu choi ve ngai thina nang ni pon mamo in nei ni chuanin in workshop location in shrilanga chu min on deliver theingem te in han tianga tikhanin na tho kha ol sambik mai ni nei heng te po v3 inner tro aerox thom he ta ara chan aerox side cover ti ve lei yamaha pa ta hrim chuanin khu lama thlang lama po khu engine pa tho ala treu maya mamo kan nei ni chuan helai hianin ig kha apoi mo ig kal tlang khanin a in biak theyatin ig hi chu message an nu chela anon chang maya an ho huna khan kha call kher ngai lo khanin phone call te hi chu lak man lo te lo boi pal te om thina tuan chon message a thil han soi mei te chunai ro chuanin an mani dora hianin a call theireng bokani ti kha kan soitel le do hela hianin rongka phau tan le a chei nuam ti deuh tan motofoka te ho polin heng hi ndu don ani mo a tel tilian du tang han v4 tel r6 te po angasin nal khom mai sang khazariat carbon fiber fiber draw carbon fiber top heng hi nakin an la sel don sel lo chang ro men chu ko boi de wing kan ron che ni hi hei heng te po r15 v3 chuan yamaha dealer te naw ni mai helai chu du kha lo va lei pop pula lo va phone pop mula an nei zel ani ti kha kan soitel du ni chu off road ringot kha kan ro lo oma off road nom ti chi lo ni den chuan heng te po hi hei buthi annal te mai ni hi heng sang khat sang kwa zanga developer ni Tiger Racing X2 var hi chu tro a moi chu moya ka but po kha in sir mai thei tian hei heng te po hi lei tu ro ma a safety ani a safe ani dik tak ka soi chuan mo but ne na right hi chu a him ri ka ni ti kha kan soitel de zung du ni chu ei hi in du chuan hei hi
ei po azang khop mai jin vei wak du tan phei chonin lei han sui chor chor nan po a thani heng hi mo bu thi a poimo em ani ke ni rider te chon kan ngai poimo ber chu but le ni gat a thep theilai kan ti chet to chon rei deuh mu tani mai chon he lama hian pa dan lo hai ri sun suna ta hen agat vel kan en le don ani khome hi engine part ho ani ta hei lo bye bye ro mani pon lo lei me kan hei chuan crash guard tania hi eng nge om ta hian zoom te 160 te mga zoom 160 new model old model mga mo chuan enter 150 te mga chuan avenue so mga aerox so mga chuan access new model le old model bok ka sei thiam dan chuan tun la ya two wheeler scooter a chuan a om kim vek ta hian a crash guard hi mo an nei kim vek ani chuan chuan crash guard in du ni chuan heta hian in kal ta panga an ni hian an fit ngal vek thei boka kha leya mun danga wa fit ai khan chuan helaya an in leina muna fit tir ngal mai kha ol samawangin an fit ngal thei vek an fit ngal man lo ni pon boinam lo khoyang e en chinela CBR part chu wa thawe ka glow lo ve ka nge hey hi CB200X air filter CB200X air filter ania chuan hei Grazia hei hi enge brake shoe chuan 250 hei hi enge oil filter original vek hei hi original vek ani 250R kha apa ta wana wangin la hian air filter kha induni chuan oil filter in lo wal yanga R15 KTM CBR 250 brake pad inte po brake pad oma hi enge Bergman madgat kan ti access SCC inte chuan hei Suzuki oil filter original ndu chuan hei po omani hi chuan hei Suzuki block tro block set chuan CBR part kha engenge om CBR chun chu race ball te mo clutch plate te oma chun race ball clutch plate block set ta zawria monoso a khreng te po kha lo cha se thang khreng a chedu box se mo khreng bearing ne khan chuan CBR 250 ho tang khan van ni na ni don ani in mamo kha chu lo va request stop 01 ni hi tilama chuanin an tang thei vi bania he la hianin hei an in ngai khop mai anan om howa an ei ring mai ni tiang deuh khani has gat chuan jana ho company dang deuh ho khatro thir hi thadawa hi thir po tha ri po rit dewa he crash gat chi sang sang chuan hi Bergman ate po khan an huin ka se yan inte po crash gat chi sang sang omani chuan a crash gat kha chu amal baling kan sei seng lo tun lai lir theya chuan om vek chuan soidu le kala neya after market pa tho ka khila ma khian la oma chu kan en le lok do na clutch roller te clutch stock spring te poimo mai khang ho kha kan en le don kan chho le don ani chuan hei RCB repair kit piston repair kit kha aum boka hempo hi boss enge motin request ngai se cha chak thei thoem boss ma se boi thak ve det thei ta ve tu ka a rei thina ni chamo hei chu a rei thina a cha thei lo top chu ni lo RCB kha master cylinder kha RCB company ni wang han se thei lo kha ni chong lo wa brake oil te kan man uluk lo le enge motia a man dan fu tok lo le tin mechanic ina a siam fu tok lo wanga boi te kha om ve thei ania chuan chon khateng ang boi har san na nei tang khan chon helaya min lo ngai to sang mai te wa han ti te kha chu a thei tu ra ngai la ma ro chu thil man to le thil wang ani wang hen a thleng zung zung lem lo ti kha kan soitel du ni chu enge brake pad
eng te hi chu a quality thachi fura man chi fura ral harbi ka ni chuan ni la hian hei R15 monosok hela hi lo la te bui hei R15 monosok ania hei adjust heya heng hi a so nuam te overall ta han tlan ve deuh du te khanin heng hian in atidang lam khop mai ti kha kan soitel du ni hei hi sing ni sang khat zanga chuan ani hi spare part hi an titlo mani mo hei po preload adjust heya hei po adjust heya hei rebound po theivek hei hi sing kha sang thum zanga quality ngai to chuan ato over lo ani sing kha sang ni zanga ani bokani chuan backlight te po hei a om boka backlight te heng hi a chidang deuh hlek du tan khan mo tlema han eng moi deuh han fai tak deuh hlek du tan po khan a ti thei nei ti kha oil hi chu kan soi to a gear oil te po kan soi to a hoi ni kui moli fork oil heng ho hi tlema han tlan extreme deuh tan le han tin deuh han noi na deuh bik tang khan a thale em bokani ti kha kan sei ve le shim chuan he lai hianin ni he lai hianin kan pol ho thil lo ma hei hi torque spring kan ti khan ni ta hei hi sang kha zari atania 1000 rpm ani Mizoram a chon 1000 rpm le 1500 rpm kha tok viawa hemi rpm a mil hian a roller kha a ri zong le azan zong kha adjust mei to turania roller rit deuh te jang deuh te aman theya kan man na tura sirin plane a kamang don plane a chakka du kong chhowa chakka du te kan ti thina atlang puin kong chhowa chakhi kan du tlang puya wangin a grain kha amalam panga khatle ma jang deuh hlek a stock ai jang deuh hlek hi kan du thin ni kha kan soitel le du ni chu chuan hei heng te po friction plate uma original ania chuan heng te hi clutch khur ho tan clutch khur a boy thin ho tan khan a thai me ani hei hi sang ruk janga man ania chuan hei hi ignition coil ania sang hi za thum ani ignition coil hi motor ti chaknan chuan a thai me a chan chu hei hian current spark ka ti thai me ma current spark ka ti that rual khanin plug kha azuti kang zunga chu chuanin engine ti chaka engine ti rang ti kha kan share ta tang kan seidel du chuan helai hian ka thil du deuh mai hei hi leive ka chak mei ma se ka lei ngam si lo kha om ta ni a hian hei hi torque spring hi engzat rpm nge chhum hi 1000 rpm a chhoma chuan hei hi a that big na chu hemi ka aseta kan vuat thei ni chuan a to deuh nangina aseta kan vuat thei ni chuan kong chhowa a tha a chuan plane a du to kina thaboka hei hi a that big na lai kha ka soile don ani roller dang te hi chu hei hi helai hi a limit a hi a te ya hemi kaw zaw zonga hi a zaw thui thei bik ani chumo chuan hei hi a lum thui thei bik ma roller a hi kha khanin kong chhowa a tran thei rual khan kong pheya du tokin a thluk rei thei ni chu aerox dang ho an thluk top po khan ala tlan wang thei hetiang vo hian mo Peter pon an vo khanin ni hei 12 grain ania Peter inan vo po khanin a chak sut men ti venia ai mel riat nu pakhat ka vo saka ka aerox hi chaklu tu ka kan pa ta hi lo vo sak ve ron tia an lei zo ve ka hetami kha chuan a om lo wang a hei aron thleng le a te yeng sa man nge hei hi mamo kan omani chuan a in chi rom lo khopang hei hi mo sangkua zanga amana chu langai sangkua zanga ni aman hi ngai ri to khop mai hi MRP a chon si nga kaya MRP a chon si nga kaya ma se sangkua zanga in hi ani engine han khoya han ti vak te thil dang han khoya han ti vak te kha khatiang ai khan chon hetiang anga hi kan ti thei ani chuanin a thaper in se na hi kan in sen deuh oka kan in seng deuh oka kan ngai lai hianin kan in seng deuh oka kan ngai lai hianin a that pha hian chon a result a that hian chon a hlimom thina a lomom thina ni ti kha kan soile du chuan helai hianin uma block ka uma chuan hei hi enge magnet hei hi magnet ania hei hi azang ya chu chuanin bike kha atirang ani mo lir thei kha tirang ani hei engami nge clutch bell aerox a khur thin ti ho tan khan a that na chan hei ka soile don ani
Aerox khu thin ti tang khan a that na chana chu helai hianin bollo tang khom thin tia friction ti boy thin tu kha a pai chuak zela ti hian bollo jong kha pai chuak ka nek chuak veka chu chuanin clutch khur tur kha venga clutch ati smooth drive ka ni chumo apa ngai astoka thathum thalia khur thina kha heta chuanin ni rei takkan man po khanin a khur velawa chuan nau pang soinan te ni tina mang tan po khan he kiang man hian effect om lowa hlau thon om lowa ni ti kha kan soitel ani chu chuan hei hi exam man nge uma hei sang thum zaria tania chuan hei a that na chu asuk theya air filter kha entinan anga air filter kan thak chuan amana to vere se lo thak taila sang thum man hi chu kan thak thoi don thala phei chuan air filter a bal duwa fura chuan a zia deu chuwan chuan thala chuan boru ka bol lowa bal jung thina hei chu a sil 5 vek theya chuan throttle body le sensor in pakhat mai na holowa chu wang chuan hei hi kumrei fe a man theya wang khan angai hi kumrei fe kan mang theya chu wang chuanin tlaya kan thonanga kan su 5 vek anga kan ti ro thanga chuan zinga hei hian a chomem a sponsor hi dang an hnuai mi chom po oma chom lo po oma chu tiangang chu ni hei hi Aerox air filter rei tak tam paisa tam tak kan khola kan sem teu na tura kha hi ana veng don ani chumo ti khan kan su faing ma se ti ro that tur ani a hu chuan a poilu tu kani nar kwa khan tui thor lut la chu ting chi chu ni mai boi vek don chuan hei hi throttle body a oma hei hi exact mem nge throttle body oma heng hi hei hi tui real vela race dan po sing khat le sang mi an tlan du tan po khan a tha heng hi a that na chana chu a lian helai hi a nar ko kan ti zau che khan a tho hoka chu chuanin ati chak pha ta me mani chumo chu ani hei throttle body that na chu hei hi aman hi sing khat le zatni ani sing khat zatni ania chuan helai hian uma racing race ball oma hei po hi a quality a tha em me a stock pa nga ya rei tak a bhuk thina kha hei chu after market ani na ang che hian dealer aya tha thei tura siam kha anita aman po hi tlemin atau deu hlek thina ni mo ma se hi a to lo zaruk som nga chu ni hi amana hi mo a thakop me hi keipon nakina tunami original so che ni chon ka mang don ani anin chhir ngai lo he tiang ho a tha kan man reng hian mo chu ani sei tura wa han tam em en video thui lu tuk don enge kan ti le don performance belt Aerox pati to hei performance belt hei hi a fan ve mei lowa eng temperature a po boilo tura non duan ani wangin a fan mei lowa hei hian speed a loss lowa vbelt fan belt thalo kan man chuan tia kan an her te khanin power a loss thina power a loss na sai me ma chu chuanin min ti boina sa thina chuan hei chu power a loss lo Malaysia ania chuan cheng sang mi zani le cheng ko ani hei hi sang kha zaria som nga in apek theini chu MRP ai na tlom zel ani chu helai chuan hei roller te po hi engjang e roller ho hi roller hi kan en lenge hei sang kha zali ni a MRP a hianin sang kha zathum som ko pako ni chuan hei sang ani lo ai nang reng ani chu hi uma ania green sang oma chuan hei hi kan du ni chuan helai hian lo va lei mei tur ani chuan hei slider te po oma ta hian chuan hei slider te po oma ta hian chuan hei hi clutch su mei po ani lo hei hi assetina omani khoso kha ka thon vek don hei teng te hi a tha teu khop sang sari zaria tani entina nanga clutch su kha sang hi don ani ta khami clutch su sang hi don voithum voili kan man po khan kan man ral po khan hei hi chu ala ral don lo sang sari zarian manania ala hlok tho ni chumo chuan hei hian performance a pe boka ati chak pha boka chuan grip kha a thai em boka chu kan soite lang kan khai to lo anga tla ka hlom hei ni china kan ron soi to ang khan NGK ni ta hei hi a eng satlia a sen satlia a moi ti wang ringon khan ni lo
ตุยปนนงังปนจิมเซเฮลาฮิerror กันเตียงจีข้าอมเวทเฮโลอชุงอาเฮียนสตีลเปียร์ข้าอมาสตีลเปียร์อมาจุตุยเอกตูระข้าอเวงเมมยาชวนเฮลาเฮียนคอปเปอร์เวร์ทะลุตุกตังไม่ข้าคัลบุกาชวนอิเล็กทริกเฮลายาคาเรนักข้าละข้าอโลไปเวโลอโลดรอปเวโลวะอันนี้นางงังคานคาเรนักข้าคัลลุตาชวนไซเลนเซอร์ซาเลเองโมฮีตาขานินเฮีอัชเอเมมาฮีสัสเลียขันชวนอติกังเสถียรวะกระเรียนลีกเลงมุขะเวงมาจูวันชวนให้อควอลิตี้ใช้มาให้เตียงงังฮิเกนี่ปนกันมันชินนะชนะจูขัดยังตานักันดูชินวางเละรำหน่วยขีดตักตะกะอินชันจูฮาร์สตักตะกะกันตานชินวางอันนี้อามันฮีจริยสมงามุนเชนขัดตาจนสังขัดตะกายชินะจูกันเลยชินเละกับมันชินอันนี้วางอินอามันจะตะกะกะจียงเวทที่จูอัตลมพบไม่ติค่ะกันสวยเตลเลดูนี่ชวนให้นัดมวยจิรังสังออฟโรดเท่าตานะป่วยโมเลโดนะชวนให้exhaust spring นั่นเนี่ยชวนให้ water bottle วัวนะอันนี้บอกว่าคิวคับไม่ให้ทุนไม่ไทยเบกับพอรติข้างไงเราอเล็กกาตันดังงัลบุละเตียนสุปปพยังอ่ะโมชวนให้เตียนวัวลุเลยไม่ไทยนี่ก็ชอบนกคับไหมชวนให้มอเตอร์ GPN ถิ่นท่านชวนกระโดดรับบอกกันตาเขาอ้อไอ้ฮีอาตักกันนี่เล่มมันนี่เราชวนเฮล่ะเฮียนให้กระบุดเลยตากเราประคัดโปคาเราเอามาไอ้ฮีบุญนวมอาจางอาจางลึกตุกเฮตีนังหินี่เรามีคนทุกนั่นนะว่าชาวเวไปกันติไม่โค้งถูไม่ระวังชวนเฮ้เป็นโรลตกสปริงแต่พอฮีสังนี่จังอากันเลยที่นะพะเฮล่ะเฮียนินสังขจริยเจ้าอินเลยตัวเรามันนี่ที่ค่ะกันสวยเตลดัว 1000 rpm เฮตียังเขาชัดนะฮีสวยเลยลกกระดัวนี่จริงข้างก็สวยโตเท่าว่าเอ็นตีน่านังอ่ะสปริงเฮียนินไอ้ปอยสันในเล่มเราแต่จู่สปริงแต่กันหันก้มเขาสักทีนะข้านินเฮมีอัปเลตก้าวจ้าวตัวระข้าอัพติบวยเวดอุทีนะเฮงจู่สปริงขาดพระจวน 1000 rpm มันนี่เจ้าขันที่ยันอัตมไทยตานี่จู่กันว่าเสียมาค่ะจู่เองจัด RPM เงี้ยกันเสียมากันที่คัดเตะสังไงให้จู่ 1000 RPM กระดูกันที่จวน 1000 RPM เจี๊ยขันให้เฮียนอากาวะอัตมทีนะจู่นี่สปริงเฮียขาตาคลัตช์ขาดูโตกินติกาวเจ้าเทียกงเพียอาจารย์เทียนั่นละมาขันอปุยพวกนี้เทคนิคแต่ว่าใส่ดอนจวนให้มีจันจินริงอดพอฮีใส่เฟททำอมตีค่ะจวนกันดูโตกันวิดีโอขาทุยดูตุกโดนะกันลากเซลจวนินบ่อยชาโดนะให้มุตุลเตเอามามาเลเซียคอมพานีกติโตขโมจวนให้วูดคอมพานีเยอรมันคอมพานีถักเอามาแคสโตรลเตโปบริติชคอมพานีทะลุตรงไหมรินตลักเวกเฮลาเฮนันโจระจู่เนี่ยกันเชียงดูนี่จังกันโลวาโดรังafter market นี่เราให้ป้าไงเอเซนินันมันหนังซีเตโปขักันดูนี่จวนเฮลาเฮนเอาเวกเทวะจู่กันสวยเลยดัวเฮลาเฮนวิดีโอมอร์กันบอกกันชวนอาเจนะให้กันดังอาเจนะจิช่างอันนี้ชวนให้ให้เองมันเง CB 350เขาอาเกียร์เตะบ่อยชินเขาตานคานเฮงฮีอาเกียร์เลียนเขาดูตานกันระบาดชวนสต็อกขจูอาเกียร์เตะลุตุกะกันนิ่งชินะให้สังทุมจาริมันนั่นเนี่ย CNC ชวนให้Expulse off-road ชินเขาตานปิกอัพเสียมนานนุ่งลำสปอเกตเลนคันปิกอัพใช้มา 4V นี่ตัววางินกงเพียจังเทเท่าเสียข้าคันไบค์พาวเวอร์ค่ะอติจักนี่เอนจินคอยวักไงเหล่าคันินสปอเกตกันหันคอยคันวิมลุตุกสีเหล่าคันที่คันจีนปางไงมังเวกคันจักตักอินอัตลันเทพาจู่นินตัวเป็นติเชจวงสีเหล่าวะโมจู่ชัดนานิตาฟกไลที่จิช่างให้ simple เดือดเตะ simple เราเดือดเตะมันตัวตักจังมันตัวจังสมงาจังสังทุมจังสิงจงมันเท่งอินอมันนี่ฟกไลตัวหิโมจู่เมดดอกคอมพานีชัดตักจวนอาหารเนสเตปอนเนี่ยปลักเตปอชัดตักออกมาที่ขันจวน simple เดือดบูตะ riding boot บุญไปเหล่าตานบูตสุงตารไม่ตัวอมบกะจวน food dress นัลเวอร์วอร์เดือดไม่อมบกะจวนเฮ้ยอาจจะน่าจะช่างเฮดไลท์ที่อังเริงทั้งหมดหางแต่ข้าอมเจ้าว่า glove ดูตานปอ glove ชัดตักอมบกะ access ลอยดูตานปอสังลีจะกวน access ลอยตาอมบกะนี่ชวนให้ grip glove ชัดเดียวในเจ้าบกะที่ชวนิน
spare part tha le rin tlak kan du ni chuan obeda hian in lo vakalanga chuan IG a kan da boka chuan WhatsApp group an nei bokan ni hian en join du ni chuan description a khanin WhatsApp link kan on danga in lo va join churanga zona enge mo kan nei ni pon chemical rang khan in lo va zo tanga obeda hian in lo vakal ve theu do ni bikers te lung lom na ta hian akim fekani